Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hagasngi bayat rally ba Lapenlong da Kakasi Students Union ban rakhi ya kasngi kersiuri lani Kakasi National Awakening Day. Kaladon kajingja Shah Kawang mau yaki samla kiblai shimbenta hakajing ya rally Katba kilapoi hajan Laban Police Station. Kilong kemi kibadon hakate kajaka kila kedau ba kibriu kibasa hakate kayeng kilas dang ningkong ban Kawang mau Shaki Dkhot ka KSU. Kabalapan long yaki samlaru ban penpai kumju kum kajubab yaki. Kabalapan long ban julor yaki jingkhang yit hakate kayeng. Kani kajingja kalajan penlong ya kahuri hura bat kajing yakan at. Henry da kajing pet ngor kinong yalam ka KSU kilala ban pin jai jai khnang ba kajing yat rali kanum sha akta bat ban lat na kanu kajingja bas ngosi. Hima nang tu jong. Dia nang tu kisim du tu mau hingi Kawang situ jong. Kisim du tu jo mau hi bagi Kawang nang tu ki Kawang situ. Sedang tu sedang. Nah, ini penserai je.